ngay thatu te chi pe vek ule hey tun tuma hian Malaysia zofa te hot news pakhat le lungchia thlat tak mai har sanna awanga Malaysia in hlo chung te na an en le in nga na ber pakhat tlangwal pa hlira forklift khala boral dan tak hriat hlei thei ni ri si lo le zo na tam tak arwang po damdoi ina la mek tlangwal pa hlira chanchin soina le pona kan nei do na atop thlenga min long ai thlak sak turin ngai thatu zong te kan in nge na ni pa hlira hi ta han phai tuiwar khuwa a puralian ka pa ani a unaw pian pui pariat nein pa hlira hi no panglam atanga chiara pathum na ani kan hriat angin koram chu ezon na awangin khosak har sa em a mitam jok chuan ramdang hi chobela an mang ani ber mai zofa te chen na thingtlang khoten khata phei chuan mi pafa mizoram dal thleng lo chu pasal tlak po ani lo ti afiam thu tho te an om hial ani tuna kan soi pa hira po hi kumsang ni le som pahnih khan Malaysia kalve in kumkwalai om to a COVID-19 borok nian hodu si ho theilowa atan lain bandoi narun thak ber thina hial atong ta ani Malaysia athen himin KL lama reilo te a oma thatho tur zongin an kho ho tamna johor lama chu Singapore ramri ani a chuta chuan in suan phain awa oma roti siamna lama te restaurant lama te thokwalin atopa kaikwang da khomna kudama athok le a chutian hathoka omlai chuan kumsak ni le somni mei thlatir khan amangai em anu chuan chatuan ram panin aboral san ani ti chuan hripui leng le lockdown boruak awangin na tlong lo chowa athona kaikwang hun atanga in suan chuakin du than tu dang ombok si lo chu kaikwang hun aya kil khor le daipon jok ram tia soitu ni chia si lo thir cheda khomna lama nathok turin alo thoksa amel hriat le akhopui te hena chuan a omta a chu tuna aboral na hun hi ani an na thona mun thir cheda khomna hi simpang ringam veng ani a thir chi rang kholian tak engine bicycle chia ti vel tele thil chi rang lu khomna ni in a thadeu le mannon thei tur an lo thlang chok le thin ani bungo choi son le khaivel nan forklift motor pani vel le bunglo thiar nan lorry pani pathum vel chu anin sop uai maya atul dan angzel in an khalve thina chutiang kara chuan pa hlira po hian forklift khalte lorry khalte chu athiam ve mai bok ani tin an na thona hi mun fian rial ani awangin thil han lei mai na tur om lova thil lei tur mamo an nei te hian an boss te an cha mai thina an boss te hi khachunga om ani awangin anin an lo hon sak mai thin ani anom na mun le dor om na mun hi KM ni la ya la ani ome ti chuan February ni sari san ni le som ni pakhat Sunday aron her chuaka an na tho chol ni off day ani boka an tho tlai viau ani ome chutia an tho tlai viau awang chuan azan Sunday zana chuan amut a chuak hlei thei talova chutia mut chuak thei si lo le ti tur helo chuan an pia tengterete valovin pona an chuaka tengterete an eizo nu chuan ina om le a han mut le mai chu peibik lovin mamo eng emo leiturin pona an chuak ho le a bike emo cycle emo motor dangman mai tur rem changa om mai si lo kan sei to angin kia kal na na thui ve deuh bok nen boral ta pa hlira hian an na thona a an man thin forklift chu a khal chuak ta a thian te pahnih ero chuan zui talo chuan an let sana pa hlira chu ama chowin forklift nen kho chunga awakal ta ni in an soi ti chuan a thian te chu ina ho in an thiam pa hlira chu ngai tu omin a omang ti hremia lo chuan ngai ngam takin alo ho vele mayang ti ri rupu in an lo mut hil san ani ti chuan atuk February ni riat tho tran jing aron her chuaka an boss te po dan pa ngain an na tho na mun lama lokalin na an thok tran dona ma se an forklift liam ber chu om lo ani ti an han hria a khoya nge a om tia in zot kwalin pa hlira po chu om lo ani ti an hreta a an boy ta vut mai ni ti chuan an boss fapa kumsom thum pangami vel chuan akar nen chuakin an forklift le pa hlira chu kho chung kong lama awa zonga harsalo takin awa humai ani ome heta tang hi chuan rin thu bak soi thei kan nei mek to lo ani kan rin dan chuan zana forklift ne na pa hlira chuak kha kho chung khoi la ya emo awa che sual palta ani kan ring te ber ani an soi danin a forklift khal kha brake thavak lo ani a achuk zong phei chuan brake aya gear a control ngai chi ani to a chutiang vel ani awang chuan ti fulo emo fulo pal a omani mai thei ani
ti chuan an boss fapa in awa mu ve le police ten an boss fapa chu an lo man ngala boral ta pahlira aya thu boy an siam sak ngal a an boss fapa hian anu te chu phone call bia in pahlira boral thu aron frila boss nu pui chuan pahlira thi e ti in pahlira thian te chu a hril chhong ve le a chu pahlira thian ten pahlira boral thu an hriat dan chu ani an boss fapa chu a phone le bank card te an block sanghal veka thil om zia zo fi an tuma ma se zel bang zut alo awangin pahlira hi midang dei an lo fa po ni lo angin soiril ruka police ten an na thona mun an ron check lawin pahlira khum le thil dang te po arang thei ang berin an pe chuak ta ani ti chuan boss te le police te chu in soirem tumin an in bezela an boss hian police ne na ka lo fa po ani lo lockdown borok awangin omna tura nei si lova kan hne na omin ta tho te min puya ka in chaw ka pethung ti zongin a in soi fel theita a ti chuanin boss fapa an ren mek chu an chuata ani pahlira hian ataksa englaya nge liam anaya a che sual nu hian athi hal nge damdoi ina nge engtin nge a om tu nge huma saber ti hi kan riat chak em kan riat thei si lo ani an na thona forklift accident awang le thina hial thlenga anni boss te ta na boina le har sat na thlen tu auni ta ka chuan an boss te hian pahlira thian te chunga thin una tu ringot an zonga chu tiang chu thil om dan ani awangin chanchin kim chang han in zo le in thril chu thil theilo hulhual tluk ani chu wangin pahlira boral dan tak hi a kim chang ala thiat theilo ani kan thulak na ber puma puya zora om soidan chuan kholamatangin an chung ten pahlira boral thu an lo hre thoya thotan ni February ni riat khan kan thian nu Myanmar om chuan kan thian nu vek heta kan chen pui aron zot a kan chen puin kan nu hne na zot in kan nu in kan thok mek chumin ron zot chhonga kan halak lo ka zo vele ho ve ngalin pahlira boral thu ngai ven turin pastor nen pahlira tha thona mun lama kan kal veta a engwak ma ti thei ero kan nei lova an boss tenen mithi ruang lak chhuat dan tur ngai to in kan soi hova an boss papa chuan Malaysia cheng sang ruk le zariat India chuan cheng nuai khat sing ni sang ni zalivel le Burma chuan nuai som ni sing sari sang ruk vel atul thu asoi rualin poisa chu an nei tur thu asoya ti chuan big boss nu pui le amo tenen seizom zelin poisa chu engtika nge min rul theyang antita a keini chuan hripui leng le lockdown boruak awanga ta thok thei mu mal lo nen cheng sang ruk le zariat lai mei chu kan nei lo thu in kan changa tin police mua thil om dan zo fia kan du thu te kan han soi zel ta ka chuan in rem na emo in soi fel na emo engma nei thei talo chuan kan in ho san ta ani atu thole ni February ni kwa alo ni a jinga kan bakal le a an boss chuan pahlira kat atul thu soin community ka te kan han siam tanok noka he kap min boy pui tu mizo community athok te hi an felin an chunga kan lom em ani tra te tra pui ti om zia chu chiat tok te mamo lo pui ani zia min mu chian tir le a an zara kan tho huai ani ti chuan ka chu an boss kan pe a an boss chuan police lama forward ngalin kainin an tho na mun atangin kan lo nga ka yang emo chen kan nga nu a an boss fapa chuan kan pastor on kolin lo ho mai ro u ti hian thon ho dan tur kalo ngai tu anga chanchin karon riat tir zel don che unia minon ti ta ka chuan an tho na mun atang chuan kan in lampanin kan hota ani he chanchin kan boss sei lai hian a tho pui ma wungan minon kola upui min tir angin pahlira ruang chu engtin nge ti in kan boss fapa chu ka kola thakhat lai atul arin thu le keima ni awanga suma sen tam tur jia soin thinrim na tur ringot azonga ka bengam to lo engpo ni se pastor khan beto mai ro se ti in min hril ati hetiang boruak ani noi awang hian kan mithi pahlira ruang hi kalang hospitala anla da renga entin nge ni zelang ti po ngai to phak ani lowa hriat thiam a harin amang an thak tak zet ani ti in pahlira u puma puyan asoi engpo ni se ngai thatu ten borol ta chung te tan le he thina awanga harsan na le buan na chi rang rang te hi chin felani thuai theinan i tong trai pui thewang u ole tun tumatan chuan kha zong kha ni phot sela chanchin ron update le thei kan tum don ya kan lo me